Kitongole kya gavumenti ekikolagana aba Microfinance Support Center okurugayo okayo okhabara oko babali omura Katukuru ahi basima bebembezi b'Ekereziya ya Uganda Martyrs Parish abatandikire omurumu gw'okugira bayegita okwera Omunya-Uganda okuranisa obworo abashazire mu kwisa obuheereza obu omura Katukuru Parish n'ebicweka ebijeherire. Kama natukunda sako yingurwa officially omura Katukuru Training Center Katukuru Parish baja soresha tiga start konka niga byinshi twakora icyo ko mwana magara gituko bibiri tukabasha kutunguka tukabasha kubaki abantu bace bashitegateka batandikoye sako bwo nagamba bakarjo umuntu yekereziya aswali yakodo kama natukunda enda mushyira kazuma kibyo bashitegateka batanga sako y'icyo bekerezano yagomwe shamkama atelemeteka iliwe ngumazima kirakuzo mukiko za kibaya sako kabrangu itaji ya nankali ya kora kusinga bataji ya gani tushawangu nali itaji niwe bisinga nali izire itaji zakuzakira zituyambe tuzikozese kandi tutunguke nakatukuru tuyongereho munonga mukama nabakunda uruganye mwaziyo kushika aharwaka no rukwisha orabe nayigura county aha mwanya gw'imitware 3 n'ishike tukira kuyiguza naza kuba nashashura shirinjo mutwaro. Reverend Father Didas Kasapuri bwana mukuru wa Uganda Martyrs Parish oba wakwatanise n'umuhwezi wa bwana mukuru awanya Mitanga Parish na bwana mukuru wa Katukuru Parish bigwire hitaji lya Katukuru mukama natukunda sako ebirungi byo kwegita bonjire babishoborraho dore ko bagambira ubwiro bwingi okuba successful omunsi tukumanisa no kugira ibintu byinje nacha no kwatara bundi jo niko kakore kintu cyakwasa kuyamba community wabika onokora ki onokwebuza wabika noganyirwa muki ekyo kubaza wabika abakuru bamenda kwa rodi bashanga nobika n'ubarabaze kuhereza. Microfinance Support Center ku bintu ngoje ko kuhereza sente tusomesa sakozi tusomesa obukiiko ne ba staff. Finance Support Center yokwe kuzireta yaziteka ebaneyenda ngo ijo ziheyo ozigaruzi ni emwe Twazanyakika Primary School omuruhama district nitungamo oku abashomireyo beteba OBs na OGs bashaziremo okwatiraho ishomereri oba kubahereza ebitanda n'ebindi bikwato zoba twagira umugisha twatayayisa abeji abashomiraha abutukweta OBs na OGs bishomereri cyacu baresere cyangwa nikiha cyo kubanza kiyabera urukundo burane bakunda ngo bagarika yibashomira Batwerire batweraganisa kugira ngo mu mwaka yitayaye ishomero nambwe n'ibizoba twaturisire bitanda y'akazi abana babiciro bene barara hansi n'ibindi bikwato bindi by'abeji kandi turaganisa na n'umwaka wo kwiza twenda kutebekana saa 2 yo kuzaguza imyaka 9 abishomerere y'yasya asima abwa mana go batire mu kureba ngo bayambishomerere bitoka OBs na OGs tukasaramu urubura umwaka tugume tuhereze kimwe cy'ikumi kitu tukirete mu isomero eryite twasomiremo. Nyakika Primary School n'ishomero ya government noberera musingi gw'Ekereziya amukorogo ababanjire ndijo ntekateka yabombeka mwene mwije mutwatereho oyine 10 oyine 2 oyine 5 mwije mwene mutwatereho tombe cyishomero ry'itu rya Nyakika Primary School Rebkejer Shining wa TV West ni Senyomo Gideon.